Yikudibana zihlobo kumsakazo wethu owestudio 7 mina igama lami uPraxedes Jeremiah. Sikulanga lesibili lomhlangano owe-Annual World Bank Conference on Land and Poverty. Lumhlangano wenziwa minyaka yonke. Lo umhlangano wesithumi lathoba minembili 18th Annual Conference. Indingimba yalonyaka ithi Responsible Land Governance Towards an Evidence-Based Approach. Kukhulunywa ke ngendaba ezithile zomhlabathi ezokuphathwa komhlabathi. Engunanzeleleyo namhlanje yikuthi lokho begxile ekusetshenzisweni kwemitshina yangalezi nsuku ekuphathweni kwalomhlabathi. Kuzakhulunywa ngokuthi sokume njani khathesi emazweni omhlaba. Ukugugudeka komhlabathi kume njani njalo lokuthi ukwabelwa kwabesifazane kuyalingana yini labesilisa. Ngezinye zendaba ezizaphathwa namhlanje. Ngizolinika okuningi ngokuya kwezikhathi. NgoPraxedes Jeremiah ngise World Bank.